Anak-anak, eh, untuk pembelajaran kelas 9 kita menggunakan buku murid Mehua level 5. Buku Mehua level 5 ini bisa kita gunakan sampai kalian di kelas 10 dan tetap masih berada di SMA Metodis. Jadi buku ini kalau bisa jangan hilang. Kalau bisa tetap disampul dengan baik, dijaga dengan baik. Karena buku ini kita bisa gunakan sampai kelas 10. Anak-anak, pembelajaran di kelas 9 akan berbeda. Berbeda bagaimana, yaitu saya ingin kalian lebih aktif, kemudian usahakan menggunakan kosakata yang pernah saya ajarin dari kelas 7, kelas 8, dan saat ini. Jadi kalau bisa dan kalau boleh jangan gunakan bantuan dari Google Translate atau dari Playgo atau apapun. Jika kalian memang sudah tidak tahu lagi kosakatanya, kalian boleh langsung cari saya di kelas virtual Mandarin. Tapi saya mohon kalian harus cari dulu. Karena banyak sekali kosakata yang telah saya ajari dari kelas 7 dan kelas 8. Jadi kalian harus banyak membaca kosakatanya dan mengulang kembali. Dan saya sebenarnya tidak suka kalian menggunakan Google Translate karena artinya kalian itu tidak berusaha untuk mencari mencari ataupun mengulang kosakata yang telah saya ajarin. Baik anak-anak, di kelas 9 ini, di buku Mehua ini, saya akan mulai dari unit 2, baru ke unit 1, dan selanjutnya ke unit 3. Mengapa? Setelah saya mempelajari buku ini selama 1 tahun, saya menyadari bahwasannya pembelajaran kita di kelas 8 akan sangat berhubungan erat dengan pembelajaran kita di kelas 9 di unit 2. Jadi untuk mengulang, merefresh kembali, jadi kita akan mulai dari unit 2. Oke, anak-anak, sebelum kalian buka bukunya, saya ingin kalian melihat slide yang saya buat, dan saya akan menggunakan 70% aja, 70% berbahasa Mandarin. Jadi saya mohon kalian dengar dengan seksama, dengar dengan teliti. 好，各位同学，我们要开始上课了。我们要开始上课了。Kita mau mulai pembelajaran kita ya. Oke, 你好，你好，我叫小丸子。你好，我叫小丸子。我今年9岁。我今年9岁。我是国小3年级的学生。我再说一次 saya ulangi sekali lagi. 你好，我叫小丸子。我叫小丸子。我今年9岁。我是国小3年级的学生。Oke, anak-anak, saya yakin kalian tahu apa yang saya tadi bicarakan. Jadi saya akan meminta kalian untuk menjawab apa yang saya bicarakan tadi. Saya sedang mengapain? Oke, dan kalian harus menjawabnya di Google Classroom, tempat folder yang saya sediakan. Jadi akan saya kasih tahu di Google Classroom apa sih yang tadi saya bicarakan ini. 你好，我叫小丸子，我今年9岁，我是国小3年级的学生。国小, kalian masih ingat apa itu 国小? Itu adalah pembelajaran kita di kelas 7. Ada 国小, 国中, 高中. Kemudian 3年级
什么是三年级？你们 apa itu 你们 ？OK， 你们是高中3年级的学生。你们是高中3年级的学生。Jadi kalian adalah murid kelas 3 SMP. Jadi 我是国小3年级的学生。Kira-kira jawabannya apa? Kalian harus jawab di Google Classroom. Baik. 我是怎么样的一个人？我是怎么样的一个人？来，你看我要告诉你，我要告诉你，告诉 artinya memberitahukan。我要告诉你，我是怎么样的一个人。我的眼睛小，我的头发黑和短，我个子矮，我喜欢红色。我再说一次，我的眼睛小，我的头发黑和短，我个子矮，我喜欢红色。所以怎么样是什么呢？怎么样就是 bagaimana。OK， 我再说一次，我的眼睛小，我的头发黑和短，我个子矮，我喜欢红色。什么叫是眼睛呢？我们来看，眼睛就是那头发是什么呢？头发就是好，然后什么是黑？黑就是好，那短呢？对，鸽子。好，这个矮kita sudah pernah belajar di bagian kata sifat kelas 8. Jadi kalian boleh lihat catatan kalian di kelas 8. 我个子矮，我个子高。好，矮 adalah lawan kata dari 高，红色。OK， jadi ini tidak ada masalah。好，我们来看。请你告诉我你是怎么样的一个人？请你告诉我你是怎么样的一个人？告诉。Tadi saya sudah kasih tahu apa itu bahasa Indonesianya 告诉。好，是怎么样告诉我呢？你们是要用写，是要用写。写在哪里呢？写在笔记本。笔记本 artinya buku catatan， 所以请你告诉我你是怎么样的一个人，请你写在你的笔记本。这个是你自己，你自己。然后请你告诉我你的好朋友是怎么样的一个人。刚刚 barusan 是要你告诉我你是怎么样的一个人，是你们 kalian 告诉我你是怎么样的一个人。那现在是你要告诉我你的好朋友，你的好朋友是怎么样的一个人，请你写在你的笔记本。好，刚刚呢 kalian boleh ikuti cara saya bagaimana mendeskripsikan diri kamu sendiri. Tadi saya ada bilang 我的眼睛小，我的头发黑我的头发黑和短，然后我的个子高，我喜欢红色。所以 kalian boleh bilang 4 atau sampai 5 deskripsinya。好，现在呢，这个呢，你们都要写在你们的笔记本，然后拍照用camera scanner， 就是要 scan， 然后把它 upload ke Google Classroom. 好， tadi saya bilang pembelajaran kita akan dimulai dari unit 2. Jadi ini ada di buku Mandarin kalian. Jadi sekarang saya akan mengajarin kalian bagaimana membaca kosakata ini. Sebelumnya ada satu kata
ejaan hanya pinginnya kurang, yaitu di bagian di sini. Ini harusnya adalah liang, ng-nya kurang. Jadi tolong kalian tambahkan di nomor 1 ini adalah liang. Jadi tolong kalian ikut saya baca. Saya satu kata, saya hanya baca 3 kali. Liang, liang, liang. Wan, quan, wan, quan, wan, quan. 双胞胎，双胞胎，像，像，像。如果，如果。站，站。分辨，分辨，分辨。性格，性格，性格。安静，安静，安静。孩子，孩子，孩子。觉得，觉得，觉得。开朗，开朗，开朗。热情，热情，热情。地方，地方，地方。笑，笑，笑。就，就，就。刘海燕，刘海燕，刘海燕。刘小燕，刘小燕，刘小燕。Oke, ini saya meminta kalian untuk membacanya, kemudian kalian harus upload ke Instagram kelas kalian. Jadi, tolong kalian videokan kalian sendiri sambil membaca kosakata ini. Kemudian kalian upload ke kelas kalian. Kemudian captionnya tolong kalian tulis. Tulis yaitu ejaan Hanyun Pinyin. Kemudian dengan bahasa Indonesianya. Jadi captionnya adalah ejaan Hanyun Pinyin dengan bahasa Indonesianya. Kalian hanya membaca dari nomor 1 sampai nomor 16. Baik anak-anak, kita sambung. Anak-anak, shuang bao tai artinya adalah kembar dua. Xiang artinya adalah seperti. Saya ingin meminta kalian untuk membuat kalimat. Di dalam kalimat ini ada huruf shuang bao tai dengan xiang. Jadi dua ini membentuk menjadi satu kalimat. Jadi satu kalimat dengan satu kalimat minimal 8 huruf. Di sini udah ada 1, 2, 3, dengan 4. Jadi kalian harus memikirkan 4 huruf yang lain. Kemudian anjing. Anjing. Di sini saya ingin meminta kalian membuat kalimat menggunakan membuat kalimat dengan minimal 6 huruf. Kemudian kailang sama dengan anjing, yaitu minimal 6 huruf. Jadi ini saya meminta kalian untuk menuliskannya di Google Classroom. Nanti saya juga akan membuat foldernya. Baik, kita lanjut. Anak-anak, ini juga ada di dalam buku kalian, yaitu Ni shi zemayang de ren. Carilah satu temanmu dan wawancarailah dia untuk mencari tahu mengenai sifat dan kesukaan temanmu itu.
Lalu tuliskan hasil wawancaramu di dalam tabel di bawah ini. Jadi saya ingin meminta kalian untuk wawancara, kemudian kalian tulis hasilnya. Jadi, 长相 yaitu sama juga dengan artinya adalah 鸽子. Tadi kita barusan belajar kata 鸽子. Jadi di sini ada kau, kemudian ada I, kemudian ada da, kemudian ada xiao, kemudian 头发, tadi kita juga sudah belajar apa itu 头发, ada 长, kemudian ada 短, 性格 yaitu sifatnya anjing. Kalian boleh lihat apa artinya di kosakata kalian. Kemudian 开朗, kemudian 爱好. 爱好 artinya adalah hobi. Kemudian 喜欢吃的东西. 喜欢吃的东西 yaitu makanan favorit dia. Kemudian 喜欢看的电影 yaitu film favorit dia. Jadi kalian hanya isi menggunakan jawaban pendek, yaitu mungkin kamu bilang kamu adalah kau, ya udah kamu langsung tulis kata kau. Kemudian teman kamu siapa? Ini semua harus menggunakan nama Mandarin kalian. Tulis di sini dan isi. Oke. Karena kita pembelajaran daring, jadi saya tidak bisa memonitori kalian. Jadi saya ingin meminta kalian, ini setelah kalian isi, kalian harus fotoin, kemudian upload ke Google Classroom beserta hasil wawancara kalian. Beserta proses wawancara kalian. Kalian menggunakan WhatsApp, ya udah kalian tempel hasil WhatsApp kalian. Jadi di screenshot, jadi akan ada 2 file yang saya terima, yaitu yang di sini 1, kemudian hasil screenshot WhatsApp kalian. Anak-anak, kalian boleh lihat buku kalian halaman 20. Saya akan membacanya, jadi tolong kalian ikut saya membaca. 刘海燕和刘小燕是双胞胎姐妹。刘海燕和刘小燕是双胞胎姐妹，她们俩长得很像。如果他们俩站在一起不说话，大家都很难分辨哪个是刘海燕，哪个是刘小燕。大家都很难分辨哪个是刘海燕，哪个是刘小燕。但是他们俩的性格完全不一样。刘海燕是个很安静的女孩子。她不喜欢热闹。她爱一个人在房间里看书。她觉得看书给她带来很大的快乐。刘小燕呢，跟刘海燕完全不一样。她是个很开朗、很热情的女孩子。每当她到一个新的地方，她很快就认识很多新朋友。
他很快就认识很多新朋友。他爱聊天，他爱聊天，也爱笑，也爱笑。他的朋友们都很喜欢他，他的朋友们都很喜欢他。你们呢？你们是怎么样的人呢？Baik, anak-anak, sesudah kalian membaca, sama saya ingin kalian sambil membaca sambil di video, kemudian tolong di-upload ke Instagram kelas kalian. Baik anak-anak, semua tugas dan video saya akan saya kasih tahu sesuai dengan tanggalnya. Jadi kalian boleh mempersiapkan, terserah kalian mau mempersiapkan dulu, tetapi kalian tidak diizinkan mengumpulkannya sebelum saya memberikan tanggalnya. Baik anak-anak, ini saja pembelajaran kita di unit kedua. Tambahan lainnya akan saya letakkan semuanya di dalam Google Classroom. Jadi tolong kalian tetap update di Google Classroom. 谢谢大家。